contact naie donc ba coordonner ça et maman espère bombeza na babi le 29 juillet na terrain ya Aken ezala bongo ko ina mboka ba Bena Lukeni ma belle sœur ya ba Arlette ba papi voix mada ya ba Sylvie Mbidi na bika oko raté parce que tozano wala ba Kinshasa mais ngai be le 29 juillet wana surprise ozala mena le bezate Polondo Yves Mavambu boyebi donc moi le bezate journée za kaka moko hein le 29 juillet ngape na ozala Zaluvunuza Wati
watina vondwako embidi ya mambo ekutina ngakuleni kudivovela kwe Talambangi za luvunu za iza watina vondwako embidi ya maho ekutina ngakuleni kudivovela kwe Talambangi za luvunu za iza watina vondwako Mwana Malia wamonamba sizingi fanekulusu wako mwa watina vondwako embidi ya mambo ngakuleni kudivovela kwe Talambangi za luvunu za iza watina vondwako embidi ya mambo ekutina ngakuleni kudivovela kwe Talambangi za luvunu za iza watina vondwako eyisunge ikweto wamonampa sizingi vanekulusu wako Koinda mabe été eye masole bandi balobi le 1er juillet groupe Nabino Africana baso préparer mon bangé na concert bana Paris bana Lyon bana ya Léman bana Dinard bana Bretagne bana Nantes bana Bordeaux filongo wa musika na Lyon balobi za koinda le 1er juillet soki ozangi mawatro groupe Africana ils ont organisé maman mon bangé na concert le 1er juillet à partir de 20h jusqu'à 0h tara so mundela lobby boto na adresse eza wapi na libulu ya métro ya Clémenceau na Rennes limika na libulu ya Clémenceau wana na métro obetika na mopanzi na gauche na yo omona salle moya